Kamat Chaprang Knockout Football Tournament. Balapenyai deka Khasi Students Union Umsning Circle kala sedang haka khatlai tarik kala lengkot Hamadan Umsning Patarim haka jinga kun ningkong hapadeng ka Maulai Impact Persha yaka Nangkiu Irat SC. Lapli yakani Kalumpung Football the Sports and Cultural Secretary KSU CEC Samla Eric Nongkenri haka jinga don lang usamla Johnny Nongrum Sports and Cultural Secretary KSU North Khasi Hills Unit ba Rocky Kella Chairman Umsning Town Dorbar, Samla Lestar Nongbet, President KSU Umsning Circle, bat usamla Bines Kela, Sports Secretary, bat kiwei kiri rangba, ki balasha khot ngobha. Ka KSU Umsning Circle kala penlong yakani Kalumpung ya lekai, ban yakun persya ya udrok, bat ban penmi pisa ya kaseng na kabenta ka thong, ban thet ya ka kali kit nongpang, ambulance, kum ka jingerap ya ki brio ki bapang basitom hakish nong kendong kani kathan. Kajinga kun hapadeng kanang kiu irat bat Maulai Impact kalalong ka ba itenat bat hadu bakut ka pore lekai amshem don bala ban penkijar. Haka bakut larai nong job nong rem daka tie breaker. Kanang kiu irat kala penlim no ya Maulai Impact. Kathong na kabenta ka kanhun ka banra ya namla adu hakane Kalumpung kan ra ya song pisa sanlak tengka bat kabawan baar kan yo arlak tengka rengkat ki khusnam shimet laong ka kubor na kinong penyat. Madia kajat benri hi beragoi. Balai ngong kumta. Namar ba ki ba uniu drugs umdei tangu ba pensnio. Henrei udei utma uba jarjar. Uban wan pendojat ya kajat benri ko jongi. Dei nakani kadau ba kisah simkia man penlong ya kani kajat jingilakai ban pensapriang halor kajing snio jong uniu jat jingdi. Bat ngidon kamru ban sutuk ba namta kitupat ki kena ki balangop pat hauni ujajing di ba kinwan mi syakmat namar ka jingkhang kadang play phi ba pen kelapat la ka jong ka jingim ngasko ba ni thu kendiat ha ka bede bat ki khenat manai kepala dep hauni khalai trek no pra arajar arbusau ha ka ba udon we khna ubadang khat khandai snam ula kerni hagani ka jengdi ka basnio ka ba ula penjenjar hadu ahiyeng asam iki bahayeng asam hasno thau bat kumta terter bat nakaliang ka jongu ula kwa ban yale ban ykhon yo ni udrox bonlat naka jingim jongu bat dai ha ka siphotrek jongu banai ba khandai arjar abusau baunio khna ula rung ha rehab center ha ka ba kidon ki sanghalang ki balaya rabi bandrung syakani ka islam baunlat nakani ka jingsniu jong niu drugs pada haka khadar trek hadin lai banai khadar trek ubra au khadar trek ubra khadar arjar absau uniu khna ulami nakani rehab center bat kalong ke ka bastumat bani asngo bahadin ka jingmi jong ni nakani ka islam rehab center ulalet pat ban tebet iladi ha ka MMA kapadon hati kita nong temai bat menta ulalong we khna samla ubade unuksa ubabaha namta kitu khna samla pat ki balangop hauni ujajing di nget berkenan scam ba kini ki samla ki balangop ba pinmi syakmat ba penom leran namar kapor kaya kamdei syu bangi leran naningin ri hendrai kapor kaya kalade ba pinmi syakmat kenang ba ki sangbalan lani kisnong kitau kila ban yarap epi ban betel nanti spai epi syakal nanti ke babha bat kompan subanrap akabedai bat kajingla kai sports komba pi terter ba ka KSU hi ka juplong ikini ki jajingla kai om ba ka peni bakala hendai ka kwa ba ki khon samla kinlat na ki basnio bat ba ki keu saprang namar ba ba ki khon samla jungi keleng ka priu nyotrap kim dunasu hakano kono ko benta henai ngidan kham ban scam jingmot bat bingdon ka jingthu ka babha bat ba ban kiu sejrong namar ba kani ka chat jingla karu kade ka wei om tang ban pen bernya ya kamet jong pi na ban ai ya kata ka fitness henai kaladeru kalat kamai bat kumta sim ya ka kum kalat kamai bat ban tebet susu nangis keman bat akisngi ki por ki banungan ru nakaliang ka seng hauni art nyau trek mentau benai nakaliang ka seng kan sepelong ya ka basketball khasili ka ban salong hang te hamolai nga khot nga we ri phi ki khon samla jongkadong jongkani ka dong ka than ba pinwani shimanta
nang ba ikon samla kinyo ala ka jong benta bakin light na kike ki basniyo ti nganum siam ka por ndreng ai Kinsaya kun bat pen I ya kereng ke jonki. Ladies and gentlemen, top day. Kublai shubun. Padba barok ki players jongka nangkyu ilat sports club kipang ya ka jersey kabarong green, black. Sin mapatong na negatif jamba 6 tahun ni ulang igalekay. Sama na usay board ng room Justin mapatong na negatif jamba 6 tahun ni ulang igalekay. Sama na negatif jamba ko penba.